Lahat po ng mga nakasubaybay sa palatuntunang ito, sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Bago po tayo mag-aaral ng kanyang mga banal na salita, inaanyayahan po namin kayo na tayo magtagubilin sa Diyos upang tayo patnubayan sa ating pag-aaral. Program siya Mawu Dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyo. Patuloy na kami pinagkakalooban mo ng pagkakataon upang makapagpatuloy. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan. Sabay po nito ay ang aming paghingi sa iyo ng paumanhin sa marami naming mga pagkukulang at mga pagkakamaling nagagawa. Maawa ka po sa amin. Gayon po'y nagpatawad na kami sa iyo patungkol sa aming mga kapwa-tao na sana'y pagpaunawaan mo sila ng iyong mga banal na salita. Tulungan mo sila na magkaroon ng diwa, ng pagmamalasakit sa kapwa at pagtalima sa iyong mga katotohanan. Buksan mo po ang kanilang mga puso. Maunawa nila ang mga kaparaanan upang ikaw ay kanilang paglingkuran. Magkasama-sama kami sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo. Ama, sa lahat ng mga nagtitiwala, sana po pagpalain mo ang bawat isa, gantin mo ang kanilang mga kabutihan upang ang palatuntunang ito'y makarating sa maraming bilang ng kapwa-tao. May pahayag, may hatid ang kabutihan mo at kagandahang loob sa lahat upang sila'y sumampalataya, makilala nila ang manlalalang ng bawat isa sa amin. Nananalig po kami, laganap ang iyong pagpapala at bendisyon, tatawag ka ng mga taong maglilingkod sa iyo. Nanatiling sa iyo, Ama, lahat ng karangalan at kapurihan. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayong napapanood ngayon dito po sa UNTV 37 at sa official social media account ng Members Church of God International o MCGI sa Facebook at naka-live stream din po tayo sa MCGI channel sa YouTube. Mula po sa Pilipinas, isang YouTube jile MCGI channel la jicho Philippines jukwama Aleke mi de fieni bokonami esieni MCGI kwa Dɔmenyowɔwɔ dola. Sabay ang pinagpala, isang
At ngayong gabi, makakasama naman po natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Tugbok, Davao City Chapter. At naroon po ang ating mga To kapatid upang Davao City, mianovia rocho afima. umabot sa ating mga kapwa. Eye, mianovia wala afima alebe. Ya kata miatem ade mianovi amagwato bola afima. Aleke miedo fienyi bokanami le Davao City. Ye lɔlɔ nutifakpa ƒe gbedoname kple mía nɔvi ne tso Davao City. Míele akpe dana Mawu hena mɔnukpɔkpɔ bubu si su mía si be míakpɔ ƒome le MCGI ƒe dɔmenyodɔwɔwɔ me ade mía nɔviawo gbɔ. Ame siwo le hiãme la gbɔ. Míawo míenye MCGI hameviwo. MCGI wɔa dɔmenyo. MCGI klena lɔlɔ. Zɔnkuya. Akpe geɖe na mi tso Davao City ŋutome kple mía nɔvi siwo ne tso MCGI la me. Akpe na Aƒetɔ la be míeyi edzi le kpeɖenu wɔm ale be mía katã míate ŋu ade mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ. Ma adzidzi o la mía aga ayɔ mi akpɔ aku egɔme. Ame kawoe nye mía nɔvi siwo le afi ma si míakpe ɖe wo ŋuti si me vovototo aɖeke manɔ wo dome o. Eka subɔsubɔ si me nele si me netso o alo wo ŋutilã ƒe kɔla o. Nu sia nu si míawɔ la míewɔ ɖeka le MCGI la me eye mídzo míanye kpeɖeŋu sue kpeɖeŋudɔwɔla sue aɖe hena Mawu ƒe dɔmenyonyo na ade mia gbɔ. Ma adzidzi o la mía ayɔ mi akpe Mawu eye Mawu neyra mi. Miyi edzi anɔ kpeɖenu wɔm na mía nɔvi amegbetɔwo. Hekpe ɖe sia ŋuti la míele mia kpem hena míaƒe dzoteƒe nusɔsrɔ̃. Esia enye nusɔsrɔ̃ tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti eye míele esia wɔ ge na Mawu lɔ. Filipitɔwo ƒe gaƒoƒoa nu na Mawu lɔ. Esia anye dzoɖagbe. Pag-aaral po ito ng mga salita ng Míele ating mɔkpɔm be míate ŋu awɔ ɖeka kpe mi le míaƒe dzoteƒe nusɔsrɔ̃ me. Esia enye nusɔsrɔ̃ tso Kristo ƒe sewo ŋuti, eƒe nufiafiawo kple eƒe sededeawo. Elabena esia nye nya si wògblɔ na mi le Biblia me be míafia nu eye míawɔ nu siwo katã ƒe se wòde la. Mateo 28:22. Miafia wo bena woawɔ nu siwo katã meɖo na mi la. Eye kpɔ ɖa, ita nu kawoe nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo? Nu kawoe nye eƒe sededeawo siwo dzi wòdze be míawɔ ɖo? Elabena ame aɖewo womedzi be yewoawɔ ɖe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo dzi o. Yeta ne wòanye be míawo ya míele nu srɔ̃ ge atso nu siwo ŋlɔ ɖe Yohanes 10:45. Míele nu ɖeka ɖe kpɔ ge le afi ma. Egblɔ bena eye ame si kpɔm la ekpɔ ame si dɔm ɖa la. Ame si ke xɔa dzinyɛ sena la. Sa sanglibutan. Aƒetɔ Yesu Kristo Upang ƒe ang sino mang eye sumampalataya eva abe kekeli xexem ƒe kekeli ene. Ale be ame si ke xɔa dzinyɛ sena la manɔ viviti me o. Yeta ne míedzi be mía adzo le viviti gbɔ la, nu ɖeka ɖe si mía Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ. Egblɔ be meva menye kekeli va xexem. Bena ame si ke xɔa dzinyɛ sena la ma anɔ viviti me o. Nya si ɖe Biblia le fiafiam la, nu si aɖe mía tso viviti me la eye nye míaxɔ Kristo dzi se. At hindi ingatan
ay hindi ko siya hinahatulan sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan kundi upang iligtas ang sanlibutan. Nyamava dama drobo no keke o kebuma ada keke. Amesila gbayem ayema kwa nyaw ola. Sa kanya. Ang salitang aking amesila bono dromi. Yasi magblola eye ladro onu la nu kekelaji. La bada nyela nyama ponu la dokunya si o. Kefofo si dom dala. Eyan tona nusi magblo. Nusi mapola pesem. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay menyi bena. Apa sela anya agbe mabo. Agbe mabo. Yanti nusi oponu mapona. Aba alesi fofola lona manala nanamaka maglone. Yeta alabe Vietnami. Mia ako nyasi. Mia apoto Yesu Kristo glola. Labana esiele. Nyasi fofola glone lanu. Agloba nanama mapuanui. Sesiela fofola gbe ocho. Yete oglo pipibla anavo ashiki bana. Fofo si dom dala. Yantona nusi maglo. Nusi mapola pesem. Ye ejebe nya aho na no sesia alo sedetsi si Kristo blo si chu fufula gbo agbo bena afasela anya agbamabo kakela ya tepo matro adali mesi mo ba kekesia mala le pipibla anabo ade eva enye kekeli ba kekema kakeri ninya nusijoa apoto Yesu Kristo eva kekema aba kekeli ene akela Yohanes tato pipiwi asheke esenya bondodrobna kekeli ba kekema apoto Yesu Kristo globe eva kekema aba kekeli ene pipiwi asheke globe kekeli ba kekema yesenye mi apoto Yesu Kristo kekeli unya akamulwa vitiu kekeli la sapagkat ang bawat na upa nuwowo nyevon amesia mesi wavola eliafu kekeli la eye meteade kekeli la nu bawaga ahe adanya de upa dɔwɔvɔnu o amadola umekɔ kekeli la o labe woƒe dɔwɔwɔwo wonye dɔvɔwo eye womedzi be woaka mo na yewo alo agbe nya na wo o si wonye womexɔ aka esi wonye womexɔ kekelia o esi womedzi be woaɖe yewo ɖa atso viviti me o ta eye womedzi be yewoaɖe asi le viviti ŋuti o elabena woƒe dɔwɔwɔwo nye dɔvɔ yeta ne mi asrɔ̃ nu si mía aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ la wi eve bla na fɔ ade nye la menye kekeli va kekea me bena ame si ke xɔa dzi nye sena la manɔ viviti me o aleke ya manɔ viviti me o ne wòanyi be wòaxɔ kekeli la dzi se eye kekeli la dzi xɔse la abale si Biblia gblɔe ena ame si ke sea nye nyawo eye wòbua edzi la yete wòdze be míalé eƒe nyawo me ɖe asi labe kpekpe blaenyi gblɔ be ame si le gbe yem la eye mexɔa nye nyawo o la ekpɔ ame si le ʋɔnu drɔ̃mii nya si megblɔ la eye adrɔ̃ ʋɔnui le nuwunukeke la dzi
Lebena ne míexɔ eƒe nyawo o la, esia hã sɔ kple nya si míagblɔ be míexɔ Mawu ƒe nya o. Mawu ƒe se si Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ. Egblɔ be nye la menye nye le nu ƒom le ɖokuinye si o. Ke Fofo si dɔm ɖa la, kung ano dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain, na dapat naman nating tanggapin. Dahil nalalaman ko ang wika na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Na pag tinanggap natin yung egblɔ be menye be eƒe se la enye agbe mavɔ. Ale be ne míxɔ nya la tso Fofo la gbɔa, to mí Aƒetɔ Yesu Kristo dzia, nya si Kristo gblɔ. Buhay na walang hanggan. E di tantamount po yun na ayaw mong tanggapin yung buhay Eƒe na nya la nye agbe mavɔ. Esia sɔ kple mexɔ agbe mavɔ o. Esi wònye mexɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nya dzi se o. Eƒe nyaxɔxɔ la, dzixɔxɔ se la, aɖe mí atso viviti me le kpikpi blaene-vɔ-ade ƒe nya nu. Me ame si ke xɔ edzi sena la, eye axɔ eƒe nyawo, eye manɔ viviti me o. Wa aɖe mí ɖa atso viviti me. Ɖe nenye nu si nye viviti sia, si me na ayia. Ne wòanye be ma axɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nya o la, labe le mía ɖem ɖa tso viviti me. Ele ɖe mí tso viviti me, eɖe mí tso viviti me va kekeli gbɔ. Yeta eya nye xexea ƒe kekeli. Yeta ɖe mí adi kekeli o la, ke viviti di mí le. Eye nu ke nye viviti la, gblɔ le dɔwɔwɔ ta blaeve-vɔ-ade kpikpi enyi be nàʋu woƒe nukuwo be ne woatrɔ atso viviti me ava kekeli gbɔ, tso Satana ƒe ŋusẽ me ava Mawu gbɔ. Sumata medze be mía anɔ viviti me o. Ale be mía anɔ viviti me o la, edze be mía axɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se. Axɔ eƒe nya siwo wògblɔ tso Fofo la gbɔ. Fofo la ƒe sewo. Ne manye nenem o la, viviti me mía anɔ si nye Satana ƒe ŋusẽ. Ele be míava kekeli la gbɔ, ale be woaɖe mí atso Satana ƒe ŋusẽ me. Eye be esia na ava eme la, edze be míaxɔ Kristo dzi se, axɔ eƒe nyawo. Yete wòle vevie be míanye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyawo, míaku egɔme. Nu ke nye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se siwo wòdze be míaxɔ. Nu kawoe nye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nya siawo? Egblɔ be menye ye ŋutɔ tɔe wònye o. Egblɔ be eƒe nyawo tso Fofo la gbɔ, eye ame si nam nu si magblɔ kple nu si maƒo la ƒe se me. Yeta mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyawo la, Fofo la gbɔe wòtso. Se siwo xɔ ge míala la, Fofo la gbɔe wòtso. Yeta ne míasrɔ̃ nu. Nu kawoe nye nya siawo, se siawo? Labe nane li si Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ. Egblɔ ɖa Petro. Nye la mele egblɔm na wò bena woe nye Petro. Mato ta ade tawiade kpikpi enyi. Eye nene kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo. Yeta ha aɖe li si wòƒo ŋu tso enu. Migana míaŋlɔ be o. Nu siwo Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ.
Sesi wogblɔla Mawu ƒe sewo wonye. Eya meƒoa nu le eya ŋutɔ ɖokui si o. Ke Fofo si doe ɖa la, eya ŋutɔ na nu si wòagblɔ kple nu si wòaƒo la ƒe see. Yita ese si Aƒetɔ Yesu Kristo tsɔ vɛ la eye nye Mawu ƒe se. Azɔ egblɔ be Petro mele egblɔm na wò. Ne kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo. Yita ha ɖe li si Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ. Egblɔ bena matu nye ha la ɖo. Yita edze be mía anye eye mía axɔe. Nu ke nye ha sia si mía Aƒetɔ Yesu Kristo fia. Si wòdze be mía axɔ ade me hã, mate ŋu aɖe esia ɖa tso Biblia me o. Nyateƒe ha aɖe li le ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Si me mía Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ le be nu siwo wògblɔ la enye ese siwo tso Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ, Fofo la gbɔ. Azɔ ne ese aɖe li la míawɔ edzia. Bale si Paulo gblɔ Galatiatɔ 3:2. Mitsɔ mia nɔewo ƒe agbawo eye ale miawu Kristo ƒe se la nu keŋ. Ese si wògblɔ la metso eya ŋutɔ gbɔ. Ese sia Fofo la tsoe nɛ. Yemi nyi bena Fofo la ƒe se enye agbemavɔ. Yeta Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se la enye se si tso Fofo la gbɔ. Yeta ha sia si wòyɔ la, ha sia si ŋuti wòƒo ŋuti la Fofo la gbɔ tso. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ be nene kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo. Yeta mina míasrɔ̃ nu ke nye ha sia si Aƒetɔ Yesu Kristo tsɔ vɛ. Si wòdze be míawo hã míaxɔ. Labe esia ele mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyawo me. Si wòhiã be míaxɔ. Labe nyateƒe ha aɖe li. Ne míalé ŋku ɖe eŋuti dzɔdzɔenyenye si le ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Míawo míate ŋu agbe esia o. Be apɔstoloawo, apɔstɔ Paulo woyɔe va Mawu ƒe hame. Míaxlẽe. Paulo si woyɔ be wòanye Kristo ƒe apɔstolo to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me la. Paulo, Yesu Kristo ƒe apɔstolo, woyɔe be wòanye Kristo ƒe apɔstolo la to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me kple Sostenes, mía nɔvi. Afi ka woyɔe be wòava zu Kristo ƒe apɔstolo la to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Míaxlẽ ake Paulo, Yesu Kristo ƒe apɔstolo si woyɔ to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me la kple mía nɔvi Sostenes. Woŋlɔ ɖo ɖe Mawu ƒe hame si le Korinto la. Ame siwo woyɔ le Kristo Yesu me. Ame kɔkɔe siwo woyɔ kple ame siwo katã yɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nukua dzi le afi sia afi le wo gbɔ kple mía gbɔ la. Nane li apɔstɔ Paulo le nu ƒom tso nu le afi sia. Si me woyɔe le be wòava zu apɔstolo. Woyɔe be wòava zu Yesu Kristo ƒe apɔstolo ɖe Mawu ƒe hame. Yeta nyateƒe Mawu ƒe ha li vavã. Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ bena woe nye Petro yi ne kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo. Yeta aha li vavã. Aha sia la ele Biblia me.
Iye migana mia apoto Yesu Kristo pe sabe o. Si onye chu fufula gbo. Eta apoto Yesu Kristo pe sela enye fufula pe se. Iye maka oglo habe matunye ha. Na mia apoto Yesu Kristo pe se enye Mawu pe se. Ekama ajibe mia kpo nya si Paulo blon. Paulo blon be oye be wazo Yesu Kristo pe apostolo de Mawu pe hama. Labanya si apoto Yesu Kristo blola fufula boy ochu. Esesi mia apoto Yesu Kristo chovela fufula sei. Yeta mia apoto Yesu Kristo pese. Enya Mawu pese. Yeta Kristo globe matunyaha. Eye Paulo oyebe wazo apostolo le Mawu pe hama. Susule esiama. Yeta abale si Biblia ena. Ametua nusia kakele nusio katapa nuwa. Ene si jege nana. Ekblo le hebrito tato pipi ena. Ela bena apesi apela ame dranedo. Ke ame si dra nu kata dola. Eyenye Mawu. Ejebe mia sron nucho nusinenye Mawu pe apemanuti. La Biblia pe nyanula apesi apela ame tune. Aga ame si tunu kata la Mawu onye. Yeta apea de lisi Mawu tu. La Biblia ma Mawu pe apeli. Le Timoteo pe agbalagbanto tato kutubi aton. Kedemechi anyi la ne nanya alesi je amewo be wa azon le Mawu pe aƒe si nye Mawu gbagbe pe hame le nyateƒe ƒe sɔti. Yeta wokpɔtɔ gaɖo kpe sia dzi ake. Mawu ƒe aƒe la enye Mawu gbagbe ƒe hame. Eye Mawu ƒe ha sia si Paulo ƒo ŋu tso eŋu na Timoteo la. Fima woyɔɖo be wòava zu apostolo. Eye Mawu ƒe se le afi ma. Yeta wòdze be míawɔ edzi ɖo. Egblɔ le Ezra ƒe agbalẽ ta 9:23. Woawɔ nu sia nu si nye dziƒo Mawu ƒe se la ƒeƒe ɖe dziƒo Mawu ƒe xɔ la nu. Yeta ne mínya Mawu ƒe se si dzi míawɔ ɖo la, edze míanya afi si wòdze be míawɔ edzi le. Ye nu ke nye ese siwo dzi míawɔ ɖo. Ne eha li la, ha ke woyɔ le Biblia me be mikli ko va yi be Mawu ƒe ha li si woyɔ Paulo ɖo be wòanye apostolo. Azɔ agbenɔnɔ kae nye sia si Paulo yɔ si wòdze be woawɔ edzi le Mawu ƒe ha me alo Mawu ƒe aƒe me. Na míasrɔ̃ nu tso esiawo ŋuti labe esia Biblia ƒe nyateƒe nyawo nye. Míexlẽ ge atso ŋlɔŋɔ kɔkɔeawo me. Ale be míawo hã míate ŋu axlẽ ɖe míaƒe Bibliawo me. Eye mina míasrɔ̃ nu tso wo nu. Enye míaƒe taɖodzinu be míawɔ drɔ̃e kple ame aɖeke alo abu susu vɔ tso mía nɔvi amegbetɔwo nu o. Le nyateƒe me Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se li si dzi míawɔ ɖo abe ale si Paulo gblɔe ene. Ya ŋuti esi asinukpɔkpɔ le mía si la, mina míawɔ nyui na amewo katã. Eye esia mídzi be míawɔ. Nu si anye míaƒe xɔse, míaƒe subɔsubɔ, dunyadɔ si me miele, míaƒe ŋutilã kɔlawo alo dukame miele wo. Esia mídzi be míawɔ le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nukua me. Si Mawu nɛ, ese si Mawu nɛ, si míaxɔ anɔ edzi wɔm. Mina míawɔ nu nyui.
Babale sogbel Efeso top agbala tava pipi ewo ene labena apiama penuwɔwɔ nyenye wowɔ mi le Kristo Yesu hena dɔmenyowɔwɔ siwo Mawu dzra ɖo ɖi bena míazɔ le wo me la. Míle zɔzɔ ge le afi me elabe dɔmenyowɔwɔ siawo la, Mawue nye ame si dzrae ɖo be míazɔ le wo me, wòanye be míexɔ eƒe nyawo, ne wòanye be mídi be míawɔ ɖe eƒe sewo dzi. Yeta míele mia kpem be mina míasrɔ̃ nu eye miadoe kpɔ be se siwo dzi wɔm míle ɖie wònye Kristo ƒe se ma. Ete ŋu axlẽ míaƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔewo vevietɔ ame siwo xɔ Biblia dzi se. Ame siwo mexɔ Biblia dzi se o la, ema ya nya bubu ye. Gake la, mina míasrɔ̃ nu eye míade akpɔ nu si dzi susuitɔ wòdze míaxɔ Biblia dzi se. Susuitɔ wòdze be míaxɔ Mawu ƒe nya si le Biblia me la dzi se. Si dzi míanɔ agbe ɖo eye minya. Midzi be míaɖe esiawo afia mi eye taɖodzinu bubu aɖeke mele mía si na sia o, ke boŋ be míawɔ ɖe Mawu ƒe sewo dzi si le nu nyui siwo me wòdze be míawɔ na mi la me. Eye esia nye be míama Mawu ƒe nya afia mi. Ne Mawu lɔ̃a, dzinu sia ƒe ŋkeke 14 le Ghana ƒe gaƒoƒoa nu, diga 11 va míasrɔ̃ nu tso Mawu ƒe sewo ŋuti. Míenye MCGI alo Members Church of God International. Míele mia katã miakpe fãe wònye eye medze be miatsi dzi ato zazãwɔwɔ aɖeke ŋuti o. Miva miava se míaƒe xɔse ŋutinya. Míele esia zim ɖe mia dzi alo awɔ dɔ kpli mi o. Elabe esia nye nu dometɔ ɖeka si Paulo ne exɔ nufiafia alo ne mexɔe o la, esia nye nu ɖeka ɖe si wòdze be míawɔ. Wòdze be nya ʋiʋli aɖeke nanɔ mía si tso se ŋuti o, elabe esia mana viɖe aɖeke mi o. Ekplɔ le Biblia me bena ke nàgbe yakali si nyagawo tona la, abe nu siawo menye viɖe aɖeke o. Yeta medze be nya ʋiʋli nanɔ mía ŋuti tso se ŋuti o. Míele esia ɖe le mia fiam hele mɔ kpɔm be miate ŋu aɖui. Menye be míawɔ dre kpli mi o, ke boŋ míawo ŋutɔ miaɖui akpɔ be miaxɔe ma. Elabe míexɔe se be Mawu aɖe li si aʋu míaƒe dziwo kple susuwo, alebe míase Mawu ƒe nya gɔme. Nu si yome tim míele la, enye be miana mɔnukpɔkpɔ be míana miakpɔ gome le esia hã me. Míele mɔ kpɔm be míase, míakpɔ mía nɔewo. Hele mɔkpɔkpɔ me be taɖodzinu nye si le mía si la, mite ŋu kpe dze si. Nu geɖewo míenye be amegbetɔwo wole vɔvɔ̃m na eye ɖoɖowo dometɔ ɖeka si woɖoa, nanewo li la doa vɔvɔ̃ dzi na amegbetɔ. Elabena esia edo tso vɔvɔ̃ me akpa ewɔnɛ be ŋɔdzi ɖoa amegbetɔ. Gake nya sia egɔme ɖe eye nu ke nye nu vevi aɖe si gɔme wòdze be míase tso vɔvɔ̃ ŋuti. Eya ta mina míakpɔ esia ɖa.
vɔvɔ esi enye nu dometɔ ɖeka si amegbetɔwo sena le wo ɖokui me si hena adzia ɖo tena míaƒe ŋutilãwo me. Vɔvɔ la enana be míenɔa nudzɔ ne afɔku aɖe gbɔna alo dzɔgbevɔ̃e aɖe gbɔna. Ne afɔku sia enye ŋutilãmetɔ alo susume ƒe afɔku ma, vɔvɔ sia wɔa dɔ tso míaƒe xɔxɔwo me eye wòtoa míaƒe ŋutilã blibo la katã me. Vɔvɔ sia edzena egɔme tso amidala ƒe xɔxɔ ƒe akpa gome, seselãme kple vɔvɔ tsoa nene ƒe akpa ma gome. Amidala etsɔna ŋusẽɖoaɖa hipocampo ƒe akpa ma eye wòɖua ŋutilã la dzi. Azɔ ne míakpɔ gɔme nu katã vɔvɔ nɔa míame. Adrenalin esia ewɔnɛ be ɖenye nye be ame aɖewo li la, vɔvɔ aɖeke menɔa wo me oa, ɖe dɔléle aɖe le wo me ye ta enye dɔléle si gblẽ xɔxɔ ƒe akpa ma gome si me vɔvɔ tona eye esia egblẽ míaƒe xɔxɔ ƒe akpa si me amidala le, si me vɔvɔ le la, egblẽna akpa ma. Ame aɖewo wovɔ̃na ale gbegbe dze be ŋɔdzi ɖua wo. Vɔvɔ ƒe akpa vovovowo ma gblɔm le na ye ma kpɔ le aƒuƒuia dzi. Spiderphobia esia enye vɔvɔ si ayiyiwo wovɔ̃na eye nenemake hã atekpuiwo ƒe vɔvɔ hã li, nenemake edeatɔ hã li. Esiawo nye nu si mía tɔgbuitɔgbuiwo wozãna esia tsɔ ɖua nanewo dzi le teƒe afɔkumɔ me. Phobiatɔ la enye nu si bɔ ɖoyi ne nanɔ ame geɖewo ƒe ŋkume aƒo nu kpli wo la, esia ade abefɔ ame. Vɔvɔ la enye nane si le vevie na amegbetɔ si aɖe mi atso afɔku me, elabena susu tso nu si na awɔ. Gake nu sia hã ate ŋu aɖe fu ale gbegbe be wòana dzimaɖitsitsi anɔ mewò. Yete le Biblia me míate ŋu axlẽ be mivɔ̃ Mawu eye esia gɔme ɖe. Se nya si wogblɔ le kpikpi aɖe me. Lododowo tawo kpikpi blaeve andre. Aƒetɔ vɔvɔ dzia agbemeŋkekewo ɖe dzi, ke ame vɔ̃ɖiwo ƒe ƒewo ato ɖe eme. Alia wò nukekewo adzi ɖe edzi. Na Mawu la eya ma vɔvɔ wɔ ɖe eƒe sewo dzia, elabena wɔwɔ ɖe Mawu ƒe se dzi gɔmee nye be toɖoɖo Mawu gɔmee nye be nàwɔ ɖe eƒe sewo dzi. Mawu vɔvɔ gɔmee nye be nàwɔ ɖe eƒe sewo dzi. Na míase nyawo katã ƒe taƒonya be vɔ̃ Mawu eye nàlé eƒe sewo me ɖe asi, elabena esia nye amegbetɔwo katã tɔ. Mawu vɔvɔ eye nye be nàwɔ ɖe eƒe sewo dzi eye esiawoe nye amegbetɔwo katã ƒe se. Míaƒe dɔdeasi wònye be míawɔ ɖe Mawu ƒe gbe dzi. Muli po sa ating viewpoint, nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol po sa isang issue kung para sa Azɔ le ɖoɖo sia nu ta la, míebia nya ɖeviwo alo míaƒe dukɔmeviwo nuxlɔ̃menya nu kekeake woate ŋu ana esrɔ̃tɔ siwo ɖe wo nɔewo teti ko alo srɔ̃tɔ yeyewo, eye míase nuxlɔ̃menya tso Biblia gbɔ hã tso nya sia ŋuti. Mi kpli mi li fiaƒe blaevevɔ eve nye sia. Míewɔ adre, míegakpena ake le be nàdo dzi ale gbegbe. Mi kpli mi li ƒe blaetɔ̃ nye sia to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me. Na ɖekakpui siwo dzi be wòaɖe esrɔ̃ fifia la, bususu gbã
kakakpi siwo le ŋkeke siawo me la wotsia dzi wɔa nu ye ta nuxlɔ̃menya si mana míenye be misẽ nu tia ame aɖe si alɔ si ma awɔ nu vevi o eye be wò ɖeɖe ko wòalɔ yeaɖo dzi ɖe mia nɔewo ŋuti nu ʋaʋã nɔnɔ afi ma ya gakea ele be miase mia nɔewo gɔme eye miaku egɔme nu sia nu si ame aɖe di eye miaxɔ aƒetɔ la dzi se. Ne miele nya ʋlim ne ame aɖe le nu ƒom la, ɖeka mezikpi eye eyi si me yeƒe dzi fã la ema ye miaƒo nu eye ne nage ɖe srɔ̃ɖeɖe me la ele be nadra ɖo. Nuxlɔ̃menya na nye srɔ̃ ame yiwo ne ɖe srɔ̃ yeye la. Ne mia gbɔ metsɔ o la, miɖo dzi ɖe mia nɔewo ŋu, miwɔ nuteƒe migadi ame bubu aɖeke o. Nye nuxlɔ̃menya na srɔ̃ɖelawo ɖo to nya si gblɔm srɔ̃wò nyɔnua le na o. Miƒo nu tso miaƒe ganyawo nu, ƒomea ŋuti. Nuxlɔ̃menya si ma ana na srɔ̃tɔwo woƒe agbenɔnɔ ƒe taɖodzinu la nenɔ aƒetɔ Mawu la nu eye bubu nanɔ wo nu. Ne milɔ mia nɔewo la bubu nɔna afi ma eye ne bubu le mia nu la lɔlɔ le afi ma eye ne Mawu le mia si la miameve la Mawu vɔvɔ anɔ kpli mi. Srɔ̃nye ŋutsoe nye sia, mi kple mi le ƒe blatɔe nye sia. To Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me elabena aƒetɔ Mawu le mia dome. Dodokpɔ ka mieto míeɖua edzi míeda abe srɔ̃tɔwo ene. Ame si dzɔ mia nu la eye nye aƒetɔ Mawu si adzɔ míaƒe agbe nu alebe míaƒe kadodo na ayi edzi nyui. Ne yeyi aɖe va alebe kuxiwo va la, ele be miaƒo ŋu tso eŋuti be miaɖoe ɖo elabena ne mi ɖe mɔ be kuxiwo woto nanɔ afi ma ateƒe na adzidzi eye wò dzime sese la asese be ate ŋu aɖɔ esia ɖo ye ta wòdzi be miaƒo ŋu tso miaƒe kuxiwo ŋuti abe srɔ̃tɔwo ene. Medze be miado kpo adzeɖoɖo o, vevietɔ ne kuxi aɖe va mi kpe ɖe mia nɔewo ŋuti menye ame ɖekae aɖoe ɖo o, mia katãe alebe mianya nu si miawɔ, mianya nu si ado tso eme. Yeta abe srɔ̃tɔwo enea, edze be miawɔ dɔ ɖekae eye miadi nu si aɖoe ɖo alebe ame sia ame na awɔ nu si nyo. Edze be miawɔ ɖeka menye le lɔlɔ me o, menye lɔlɔ le ame ɖeka ƒe akpa dzi o. Abe srɔ̃tɔ ene la, edze be Mawu nanɔ afi ma, lɔlɔ nanɔ afi ma. Nye ya mana mi kpɔ ɖe nu aɖe hena ale si mianɔ anyi ɖekae. Ŋutsua eya nye tatɔ, nyɔnua nabɔbɔ eɖokui ɖi. Aleke wòdze be azɔ kple mia nɔewoe? Míaxlẽ Hosea ta 9:9. Le dzɔdzɔenyenye me, le ʋuŋudɔdrɔ̃ me, nublanuikpɔkpɔ me,
Eye wula anya apetola. Soto doma. Asawuli. Mas mahalaga po yung mag-asawa kayo dahil sa katwirang nakilala ninyo. Aglobana la jojunyima. Anyo ba soto nyinya da jojunya simiba jesita. Efia ba kadodoga si ablam ya ba soto ona eyenye jojunya. Maging pangunahin sa inyo katwiran sa pagsasama nyo. Ang pagsasamahan kasi pangunahin yung Nyawo tutu jojunya nanya nugbang tola nyamtuma. Laba bala nyela agbenogela jojunya mala mau pesem. Na jojunya tai unya. Kema drawowo nungoma semasa ada kema nomyadum. Labana ese nublan kekia kesi ablami dekai. Ese anya nyafa gomododo fa apa gomododo sese kekia ke. Eye nusi aklo jojunya duinya ba tono dodro. Ese fiaba awonu tefa la wo kadodo wonauma. Sotola elebe wawo nusi jela abela podenma. Niya mawo fudada na chikem. Ba wa ajela nonha na wa fudada la nyamaki ako. Lebe sotola wa awo nusi jona onyawo. Nyamavela bonododro yadro bonododro si jola. Esenye komadadala. Patas sa bawat isa. Kung mag-asawa kayo, lagi kayong dapat na patas. Nusijo. Nesronte minyela. Eseye lebe nyawo nusijo na nyanyawo. Isa't isa ng Amababa mano anyo. isama sa isa't isa. Nakatulog ka na, Nyawo nusijo na nyanyawo. nakapagpahinga Na ka, wanye ba na la sroa la alodom la. Oha don. Na la gbodom khola na sroa na gbodom. Yeta nus ka close yadu. yung kagandahang loob, Eye labing ka, dɔmenyonyo. pagka magandang loob ka, wala kang masamang isipin, wala kang masamang Na plano, lɔlɔ ƒe dɔmenyonyo le asiwo la. masamang hinala, Susu vɔ bubu dodo vɔ bubu aɖeke. iniisip sa asawa mo. Tame susu vɔ bubu aɖeke manɔ anyi o. Magandang loob. Ɖe srɔ̃ ŋutsu alo srɔ̃ nyɔnu ŋuti o. Isang kahulugan nun sa Biblia, yung Enye pagbibigay dɔmenyowɔla. pagbibigay na magandang loob, sabi sa Esia ƒe gɔmeɖeɖewo dometɔ ɖeka le Biblia me nye be loob, hindi ka maramo, enanu kple dzinyui. Efia be menye ɖokuitɔdzila o, menye amebala o, aŋɔkula o. Yeta edze be nya anɔ anyi ɖekae. Dɔmenyonyo si le mia dome ʋɔnudɔdrɔ̃. Dɔmenyonyo. Esia edze be wòanɔ srɔ̃tɔwo ƒe kadodo me eye nu si kplɔe ɖoe nye nublanuikpɔkpɔ. Ekpea srɔ̃tɔwo la ele be woakpɔ nublanui na wo nɔewo. Nublanuikpɔkpɔ nenɔ wo dome menye dzɔdzɔenyenye ɖeɖe koe wonye o. Ɣeyiɣi aɖewo la azã nublanuikpɔkpɔ. Nublanuikpɔkpɔ ƒo dzɔdzɔenyenye nu. Nu ka medzi be magblɔ? Ne megblɔ be nublanuikpɔkpɔ ƒo dzɔdzɔenyenye ta egɔme ɖe. Dzɔdzɔenyenye nye be mele awu nya ge na wo. Srɔ̃nye ŋutsue nenye. Ewoe le dɔ wɔm na mi be míanɔ agbe. Enye srɔ̃nyɔnu. Yeta le be manya nuwo. Ke ne kpɔ nublanui na ma, ɖeko medzi vi. Kplɔ ne nyi anya awua la, anya nuwo le aƒea me. Kplɔ ne woe nye esrɔ̃ ŋutsua la, ewo la anya nua. Srɔ̃ nyɔnua awu si wòdo hafi dzi vi, ɖeko dzi vi teti ma eye wòanya nua. Kplɔ ne dzɔdzɔenyenye nye be srɔ̃ nyɔnua na anya nu gake ɖeko wòdzi vi teti.
Ita abe srɔ̃tɔ ŋutsu ene awonya nua elabena kpɔ nublanui na srɔ̃wò nyɔnua. Azɔ ne wòanyi be le kpɔ ɖe nua, woe ne be yeawɔ gbɔdɔdɔ kple srɔ̃wò nyɔnu gake ɖeɖi te enua kpɔ nublanui nɛ. Ele be nakpɔ nublanui na srɔ̃wòa nyɔnua alo ŋutsua. Ŋutsu akpɔ nublanui na srɔ̃a nyɔnua eye nyɔnua akpɔ nublanui na srɔ̃a ŋutsua. Kpɔ nublanui na dziwòla. Nyɔnua hã akpɔ nublanui na edzilawo eye ŋutsua hã kpɔ nublanui na edzilawo. Kpɔna nublanui kpɔkpɔ le srɔ̃tɔwo zãna esia eye azẽ na dziwòlawo kple wò ƒomeawo hã. Nublanui kpɔkpɔ menye vɔ̃e wònye o. Esia ado ŋusẽ kadodo si le mia me eye nu ka hã wònye. Eye miazu srɔ̃nye le nuteƒenyenye me. Nuteƒe wɔwɔ la enye nuvevi aɖe le srɔ̃ɖeɖe ƒe agbenɔnɔ me. Miawɔ nuteƒe na mia nɔewo abe le kpɔ ɖe nua. Edzi nane la gblɔe nɛ le nyateƒe me. Edzi be yeaƒle nane le kpɔ ɖe nua megawɔe le aɣla me o. Edzi be yeawɔ tiatia aɖe la gblɔe ne srɔ̃wò nyɔnua. Mito nyawo na miawo. Le nuteƒenyenye me. Pagkakilala sa Diyos, merong essence na pagtatapat. Mawu ƒe sidzedze vavã la, nuteƒe wɔwɔ le eme. Edze be miawɔ nuteƒe na mia nɔewo. Migagla naneke ɖe mia nɔewo o. Migaka aʋatso na mia nɔewo o. Elabe ɖekae mienye. Eye le taɖodzinu si le mía si alebe míayi edzi awɔ nu nyui aɖe lɔlɔ afia mía nɔvi amegbetɔwo eye ade dziƒo na ame sia ame be awɔ nyui ɖekae. Ake la, míewɔ nugɔme kuku aɖewo. Meɖe kuku mi ɖo to miakpɔe ɖa. Ate? Ano po? Pwedeng mag-request ate? Pwedeng magpainit lang po ng konti ng sabaw. Kailangan ko lang po kasi sinisikmura po. Anong sabaw? Papainit ko lang po sana ate. Sige po. Mainit na lang kita. Mainit na sabaw. Sige po ate, salamat po. Maraming salamat po. Mainit. Salamat po. Thank you. Salamat po. Kanina, yung bata, nagiling sa akin na ipainit ko daw yung sabaw niya. Ang sinabi ko naman, kasi busy kami ma'am, madaming customer, sabi ko, bibigyan na lang kita ng mainit. Sabi ko, magantay ka lang saglit kasi madaming customer po eh. Siyempre, nakakaawa naman ma'am eh, kasi sabi niya, sinasikmura siya. Siyempre, binigyan ko siya ng mainit para makainom siya. Wonu blami ebe do maleye dum yeta mane de chisi wa kplo la ekhoju. Devi geɖewo nya nubialawo. Mamaya, mangyari sana kung maghingi, di sana tumulungan din yung mga tao. Siyempre, kung kabutihan yung ginawa mo, ganun din naman mangyari. Siyempre, magaan yung loob mo parang sa tao na nahihirapan. Sa totoo lang, yung mga bata dyan na mamamalimos, talagang parang tumulong ang luha mo ma'am pag makita mo sila. Tao po. Ate,
Pwede pong makahingi ng favor. Pwede pong mainit lang po yung sabaw. Pwede po. Maabia pada ngada acuk bawah. Sinisikmura po kasi ako. Gusto ko lang po sana makainit yung sabaw. Sabaw. Kuya. Isa pa. Salamat po. Sige po, pa-plastic na lang po. Dia acuk ada angemenama. Salamat po, ate. Apa no? Lumapit siya sa akin, yung lalaki. Tapos sabi niya, iinit niya daw yung sabaw. Kaya ginising ko Ama ava eye obia pada mencuk banyeba ma adudu ye pada chia joji nai. Ma bia sronya no twa yo ba mawe. plastic daw mamako. Kasi sabi niya, We ba mura siya. Akala ko madu pada chia joji ni. kaya yun. Braba domaye du nyama buba do la de chia no gala afisi. Walang bayad. Bakit ko rin yung ginagawa? Amado bia na nina undudu fa. Nakakaawa sila. Kasi nagugutom din. Kasi kung Oponu wonu blani. sa akin yun, siyempre, malay mo, may tumulong din sa akin. Nya sia jore jinyela. Tulungan na lang nila. Amo watem akpada nya hanutinya. Imaibabalik pa. Kasi malaki naman. Yeta alaba amona awa pada no eyoma pomona ahoho. Mau ado atepe. Ate, pwede po mangingi ng Apa no? makiinit lang po. De atem ado de chia joji nama. Pwede po makiinit lang po ng sabaw. Sinisikmura po kasi ako. Domala duyem. Salamat po. Sige po. Akpa. Akpa now. Akpa now. Salamat po, ate. Kanina mo kasi lumapit si kuya. Sabi niya, iinitin daw namin yung sabaw niya. Sabi naman ng Apa tobia aklom eva bonyeba bibigyan na lang mado ng sabaw. de chia apa de chia ji. Kahit naman kung sino dito De tenye globa miaku de chine bongu. Na amade la bia de chila nye nani. Be ya cho adunu ya mi cho ni nao. Pag ano po, yung wala talaga silang pambili, binibigyan namin ng pagkain. Siyempre, kawawa naman Yeta abesi osi nudu mala oha nyina nudu bubu. tumulong sa La bopo nu wonu blani nani. Pero hindi naman Ela be miakwe de miano vi amagba to nuti. magbigay pa ulit sa iba eh. Basta yung tingin lang namin na hindi kayang magbili, yun, inano lang namin, pinatulong. Besu miekpo gamala wosi wa planu ola miekwe ada onuti. Ipakain mo na lang sa iba. La be iya do la rukumito nudu kwa be. Kya kwena mabubu wa no na kwe kwe. Nemye la mi wom na novi ahadalade novi amagbato da hada. Nublani popo do na de shia de la. Enye pada nuwa na mau pe nyala ala atepe nyada kama chitra onya unutio. Yeta medbe nyakpo budada de kala mau pe nyanu o. Lododo tanyi it enyi de ashekelia. Numenya okata la atepe. Aya alo aya adake mala ema o. Alo alakpa mala wuma o. Biblia globe. Amesive amadaha nula atu nubanana apetola. Globe na. Onyi si wola wadu etepe ni. Yeta
ameke dua nuteƒe ame si nyi fe tso asi woe yeta me kae wonye aƒetɔ la yi ele eteƒe ɖo ge na wo azɔ nu geɖe Mawu ate ŋu ana wo ɖe eteƒe. Biblia gblɔ be ame si ve ame dahe nu la edo nugbana na aƒetɔ. Wea ne mi ame siwo le nya sia sem la miaƒe mɔɖeɖe nane wòle wònye le agbe me be Mawu na ado nugbana le asiwò eye ne Mawu do nugbana le asiwò la ele eteƒe ɖo ge na wo. Mawu ya mewɔa vodada o. Dɔmenyowɔwɔwo la ele eteƒe ɖo ge eye ame ke la ɖoe ma Mawu ye elabe etɔe nenye yeta ne eve hiãtɔnu la Mawu nyi fe tso asiwò me. Medzi be ɖikeke nanɔ mía me ɖe sia ŋuti o. Mawu ƒe nya wònye ame si ve ame dahe nu la edo nugbana na aƒetɔ la. Azɔ mina míayɔ ake mía nɔvi siwo le Davos City na mía aku egɔme. Mía nɔvi amegbetɔ kawo ŋuti ame vi siwo le Mawu ƒe hame alo MCGI la akpe ɖe wo ŋuti. Nɔvi ŋutsu Dzinuenyilia leke fienyi na wo eye fienyi bɔkɔ kuya kple mía nɔviawo katã. Mía nɔvi siwo tso Davos City le Mindana ƒe ŋuto me. Míawo la míele afi sia afi si wokpɔ ame tsitsiwo dzi le tubɔ Davos City. Míele kpekpe ge ɖe ame tsitsiawo nyagãwo tɔgbi ɖeɖiawo ŋuti le nuto sia. Míewɔ wɔna sia to nu si míaƒe zone 7 wo dometɔ ɖeka nye sia le Davos City. Nɔvi ŋutsu enea ɖe mía abia nya ɖe atso ame tsitsiawo ƒe nɔƒe sia ŋuti. Esia enye teƒe si nye ame ɖokui si dɔwɔƒe si kpɔna mía nɔvi amegbetɔwo ta le afi sia. To Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me nu si wobia la ede mía gbɔ. Wobia atikewo vitamins hena ame tsitsiawo siwo le dɔ lém be woƒe lãmesẽ na akpɔ ŋusẽ. Mína wo diapers alo nu siwo míatsɔ atutu teƒeawo me adzra teƒeawo me ɖo alebe teƒea nanɔ dzadzɛ ɖa. Míena esiawo hã. Nenema ke nuɖuɖu siwo woaɖu kple woƒe tatɔwo le afi sia godo mía ate ŋu awɔ esia ne manye to Mawu ƒe kpeɖeŋu. Esia ta míele akpe dam na Mawu be ena mɔnukpɔkpɔ sia be míakpɔ gome le wɔna sia me. Akpe geɖe na Mawu. Esiawoe nye nu siwo míewɔ na míaƒe ame tsitsiawo le tubɔ Davos City hele mɔ kpɔm be míaƒe kpeɖeŋu sue sia ate ŋu akpe ɖe wo ŋuti hena ame tsitsiawo. Azɔ mía nɔviawoe nye esiawo siwo le klalo esia yi be yewoawɔ kpeɖeŋu le eha ƒe dɔwɔwɔ me. Mía nɔvi siawo tso Davos City woawoe nye esia. Malasakit ay walang kaparan, kapit kamay na magkakasama, tulong-tulong sa pasanin. We are proud MCGI. Ada gbogbo nami le MCGI. MCGI kple na MCGI wa dɔmenyo lɔlɔ. Zonkuya akpe geɖe nɔvi ŋutsu dzena makenegana mía nɔvi siwo le MCGI me tubɔ Davos City. Akpe geɖe be míekpɔ gome le sia me. Aƒetɔ la nedzɔ mía nu. Yedzi anɔ keklẽ eye minɔ dɔmenyoa wɔm. Mía dumeviwo aleke míate ŋu awɔ kpeɖeŋu ne la nu si míena la mixɔe. MCGI ƒe agbo le ʋuʋu na ame sia ame. Vuvutotodede ame meli o. Ne nya aɖe li míawɔ na mia to aƒetɔ la ƒe kpeɖeŋu.
meka subɔsubɔ si me nele alo dunyadɔ si me nele nkame nele wo gbegbɔgblɔ wo dzedzeme o. Eye míaƒe dumeviwo siwo le teƒe vovovowo le kɔƒekɔƒewo me, mía nɔvi siwo tso MCGI la me kpe ɖe wo ŋuti be woawɔ woƒe kpeɖeŋu na wo elabe MCGI wɔa dɔmenyo. Menginabuhian, ini gua nami, memulai Nyedona bli kas agbeli, anago agbe kple kura ne mi le fukpekpewo me to hã. Nu si ne mi do agbe ɖa na Mawu be wòana ŋusẽ mi, míaƒe ŋutilã ale be míate ŋu ayi edzi. Míwɔa dɔ ale be míakpɔ gasue aɖe hã koa ede na mi xoxo vɔ. Míedona agbeli kple anago ne míele fu kpem la. Susumata ame siwo le agbledɔ wɔm abe míawo ene la, nu siawo ɖuna. Sie nye míaƒe dɔwɔɖui le afi sia. Ne nuŋeɣi ɖo la, míewɔ akpeɖenu bena exaxa fukpekpe siwo le edzi le afi sia ɖe tsɔ le eme na míaƒe ƒomawo ta. Míedo vevie be míakpɔ nane na mía viwo. Nɔnye kunyitsɔla va yi evinye si le Manila la fifia ko wònya ŋu tso MCGI la me esime emama eku vɔ xoxo. Emama la anye ne ɖe woakpɔ atike ne hafi gake megblɔ be ɖasinu gatsɔ ɖeke le me ale si wòanɔ ele Mawu si me. Naneke meli míate ŋu awɔ tso sia ŋu. Salamat kayo sa Panginoon na natupad yun ako ang pangarap. Mawu vava nu si meɖo la eva eme nenema ke na nɔviawo akpe geɖe na Aƒetɔ la bele akpe geɖe da na Aƒetɔ la be míakpɔ MCGI labe esi míenye hamevi haɖe o la míaƒe ƒome la menyo kura o gake esime míege ɖe MCGI me la dzi le mía dzɔm togbɔ be kuxiwo li ya. Yele akpe geɖe da na Mawu be eƒe nublanuikpɔkpɔ su mía si. Kpeɖenu ge wònye na mi abe atike kple nunana siwo va. Míede akpe geɖe na Mawu be miva afi sia. Kura ne kɔƒe me wònye hã. Le akpe geɖe da na Mawu be edɔ amewo do ɖa be woava ana nu si nuto sia me tɔwo ate ŋu azã la. Evietɔ na ame siwo le dɔ lém. Míawo la míekpɔ nu si Members Church of God International wɔ le Samboaga tsɔ kpeɖenu va afi sia. Míekpɔ wo. Eye esime le ŋku ɖe wo ŋuti la megblɔ be Kristo ƒe ava dɔwɔlawo meɖe ko míeƒoa ŋu tsoa lɔlɔ ŋuti ko dzidzɔnue wònye bena wɔ kpeɖeŋu kple
amesiwo wɔ aɖe Mawu ƒe se dzi. Togbɔ be agbakpe hã la enɔ ahodzoe ne mi kpe ɖe mía nɔewo ŋu. Togbɔ be míeto fukpekpewo me o. Alo madɔmadɔwo mifɔna fɔfɔ me. Ale be míate ŋu awɔ ɖe ese dzi. Si gɔme míese tso nufiafiawo me. Kpekpe siwo ŋu va yina. Esi be míeva afi sia kpɔ mía dumeviwo le afi sia. Wo ame siwo xɔ mí kple dzidzɔ. Avi siwo woxɔ ye míate ŋu agblɔ lɔlɔ si míekpɔ dzesi le wo gbɔ la. Míedo alɔ o ɖe nuɖaɖa ta zã si va yia. Si míedzra ɖo be míava afi sia. Míenɔ dɔwɔwɔ la dzi togbɔ be esesẽ hã gake míawo nɔviawo dzi le mía dzɔm. Akpɔ ɖeɖitea me le woƒe ŋkume. Tso bayo ŋuto me afi sia. MCGI wɔ dɔmenyo. MCGI klẽna lɔlɔ. Muli po, bago kami pansamantalang magpaalam, ang amin pong paanyaya para po sa opening. Akela afi mia ato baba ina mila. Ele mia pemhana mia po juto po kosemasen sosro sigbona la. Joda sigbona. Dzinuenyilia po dzinu enya po nunya. Akpa kple voto siama. Diga wide keme mile mia pembe mia ala mia po MCGI channel la. Mia po video sio. La afirmasi pungcu nyapu mogi bubu tisi anya nyapu bidanu MCGI apa digital clinic apa kapu bodesi uma amesio jibi wapun ke dokter ula watem ayo fa kada kemahi majibana chij madi chuna na temti na ejibe ya dia no kromanya de acho nyapu dokter ubo esela afirma esei hakpada senutila akela nyela apadana apatola hana mon pokok bubu si sumia si ake bubu kple kafu kata Mawu to wenye da nia agble hajiji ada dinan si nuka ke ajo pekpe kake avao na nia alla Mawu subosbod asi dedeko hajiji sia yenye esi not to Joseph aji hasia nami akpe gede be yedu ato esiela Mawu to nye nuti kokula fini boko. Minsan pang lumalapit, nagsisising puso'y humihibik. O Ama, ay lingapin, kahabagang muli iyong alipin. Kung nasasaktan kita, nagagawa'y mali sa iyong mata. Awa mo'y pag-asa upang maging dapat sa iyo, Ama. Pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y ika'y laking palad, walang mahihiling sa lilim ng iyong
lilim ng iyong paglingap. Pagtitiwala mo'y biyaya sa akin. Di man ako dapat tinawagin. Tanging ganti sa'yo ay pasalamat. Ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laking palad. Walang mahihiling sa lilim ng iyong paglingap. Inihahandog sa'yo pasasalamat. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang ito ng MCGI Cares, kayo po yung malugod naming Na amisyo kata program siado MCGI dɔmenyowɔwɔ dodo siado la. Ile miape na dodo geɖewo na Mawu miawu miape program lan. Minamia ado Fiɖa. Mia fufu Mawu nusu kata to le mia aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme la, fofo mia le akpe dam hena wò dɔmenyo si wɔna le na mi esime ne yi edzi yi ne ɖea mi tso ŋkeke vɔwo me. Akpe hena mɔnukpɔkpɔ nyui sia be wò nyawo le mia gbɔ. Nenema ke hena miaƒe xɔxɔ ƒe nyanyui la kpe ɖe mia nɔvi amegbetɔwo nu. Wo ame siwo akplɔ mi ɖo le miaƒe program sia me. Ame siwo me dzidzima le hena woƒe luʋɔwo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ be woakpɔ ŋutifafa vavã la si tso gbɔwò kple ese siwo ana mi akɔfafa kple dzidzɔ le miaƒe dziwo me. Na avu woƒe dzimenukuwo na be woase wo lɔlɔ̃nu la gɔme eye be ne game la de la, mia katã mia aƒoƒu asrɔ̃ wò dzɔdzɔenyenyawo eye aƒoƒu kple miaƒe lɔlɔ̃tɔwo. Aƒetɔ nayra mia nɔviawo hã, wo ame siwo kpe ɖe mia ŋuti le wɔna sia me be woafia wò nyawo. Míele mɔ kpɔm be ewoe nye ame si nya nu sia nu si me to míele le agbe sia me. Mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe kuxiwo le mia me. Dɔlélewo wo le eme tom. Nenema ke mia nɔvi amegbetɔ siwo le gbe dom ɖa na wò. Kasi míaƒe ŋutilã la nu. Míele mɔ kpɔm be woe nye mía Mawu si nye nu siwo katã tɔ eƒoa me eye nèyɔa dɔe. Ŋusẽ le asiwò be nàwu ame eye nàgbɔ agbe. Míetsɔ míaƒe agbe kple nu siwo le mía si la gblẽ ɖe asiwò me. Eye nenye wò lɔlɔ̃nu la, Fofo ate ŋu ayɔ dɔ mía dometɔ ɖe sia ɖe. Vevietɔ ame siwo si naneke mele be woaƒle atsike o. Míeɖo dzi ɖe nuwò be woye ayi edzi adzɔ mía nu eye akpɔ mía ta. Míetsɔ míaƒe dzimaɖitsitsiwo katã gblẽ ɖe asiwò me. Akpe geɖe ɖe wò dɔmenyonyo katã ta. Le mía Ɖela gã Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Die Majestät sei immer dem Vater und dem Sohn, sei Macht und die Ehre dem Heiligen Geist wohnt, Ruhm immer und Ewigkeit. Amen.
Minami axɔ yayrawo kple lɔlɔ si tso fo Mawu la gbɔ le dziƒo. Amenuveve kple ɖeɖea kpakple dɔyɔyɔ si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe haɖeɖe na aɖu dzi ɖe míaƒe dziwo me, mía viwo me tegbetegbe. Amen.
puso namin, Ama, sa'yo'y binubuksan. Humihinging lunas sa aming mga kasalanan. Hugasan mo ang lahat ng karumihan sa ngalan ng iyong anak. Kami ay pakinggan. Hindi mangingimi na lumapit sa'yo. Hindi mahihiya na sambitin pangalan mo. Pagkat saan pa ba kami patutungo? Sapat ang awa na nagmumula sa durang mo. Hanap namin sa araw-araw. Umaasang hirap namin malulunasan. Magtitiis kami, tulungan lamang. Pangako mong buhay, laging inaasam. Tulungan mo kami na makapagtapat sa aming tungkulin na sa'yo ay tinanggap. Nawa'y manatili kung paano mo tinawa. Sa piling mo ligaya ay aming malalasan. Hanap namin ang ina mo sa araw-araw.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, pinasasalamatan ka namin, Ama, nakatawid po kami muli sa isang araw pa sa aming mga buhay. Ang pag-ibig mo ang nadarama namin. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng aming mga kailangan. Nagbibigay ng kapayapaan sa amin sa gitna ng mga hirap, mga suliraning dumarating. Naririto po kami nakapananatiling may buhay, lakas at liwanag ng pag-iisip, dahil alam naming may Diyos na lumilingap sa amin. Sana po huwag mo kaming pagsasawaan. Aming ikinukumpisal sa iyo ang lahat ng aming mga pagkukulang. Sana, Ama, mahabag ka. Kaawaan mo ang henerasyon na ito at ang henerasyon ng aming mga anak. Tulungan mo po kaming makalakad sa pag-ibig at pagkatakot sa iyo sa lahat ng kaarawan ng aming mga buhay. Alalahanin mo sana ang mga may karamdaman, Panginoon. Kung baga mangyayari, sana po makatanggap ng kagalingang nagmumula sa iyo. Alalahanin mo rin ang may mga mabibigat na mga suliranin. Ikaw po ang aming inaasahan. Alam naming ang magagawa mo'y hindi magagawa ng sino man. Panginoon, sana po tulungan mo kami. Magpala ka sa mga nagkakawang gawa, sa mga nagbibigay ng kanilang mga pinagpaguran, alang-alang na makadugtong sa pangangailangan ng iba. Sana po'y gantihin mo ang kanilang mga kabutihang loob sa buhay na ito at lalo't higit sa darating. Alalahanin mo rin ang mga namiminuno sa mga pamahalaan, sa mga bansa at bayan, ang mga tumutulong upang ang mga kapwa-tao sa kanilang mga pamayanan ay malingap. Sana po, Ama, magkatulong-tulong kaming lahat. Mabuhay kami sa pag-ibig at kapayapaang ibig mong masumpungan sa amin. Sa iyo po namin inihahabilin ang lahat sa amin. Panginoon, bahala ka na po. Salamat po sa iyong awa sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. The majesty always to the
Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Santong Espiritu, siya nawang maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen.